Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Amelia. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nainlabak iti may sang estudyante. Kat tinulungak iti panagadal na. Gapo ta nagagetmet amang tultulong kanyak iti istorko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Amelia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat dun. Kalakat ba't lakit din na nagtudo? Ay, darasat nga yunig dagiti nakadisplay alakot dito'y ro artistor ko. Saan ang mabalin ang mabasa dagito'y kanan ti aso ang nakasako? Miss, gumatangak man iti kape. Mabit lang tayo nagkupay dagiti lakok, tani, mabasadan. O sige, tulungan kan. Apay ngamin awan kadwam dito istor mo. Kabailak pay mat. Kan awan mat lang tinamnamag ang makatulong kanya. Ninanang ko, isumat tagtag-tagi balay. Nukas ta. Dudwa kayo iti inang agkabkabalay. Una, natayon ti amak. Kan awan mat kabsat ko. Anday ta. Naipaunag ta amin dagiti lakom ang nakadisplay. Agyaman na klaunay Ay, anya itayan jigat gatangam. Kape. Mabit lang ta mga laak. Oh, ato'y ti kape. Libre kunday ta, gaputa tinulungan na. Saanen? Kababain mat. Ato'y tibayad ko. Saanan kunakmat? Makamu ka man langan. Saan mo nga awatan tibayad ko? Kat umayak tumanan dito istor mo Maawan klase. Taumay ka man ng tulungan. Saanan? Awan itangdan ko kan ka. Ha? Di oray pagkapyan naklangan. Sika talaga. Siyak gayam ni Ruel. Sika, anya tinagan mo? Amelia tinagan ko. Nakapimpintas ka, Amelia. Agpaiso? Mabit lang Gapo iti day ta nga imbagam. Ilibre ka iti tinapay. Tapno adda paris day ta kapem. Saanan? Sika talaga. O sige, mapanakon. Ket agyamanak dito'y kape, Agyaman akmat iti panang tulong mo kanya. Day, ay, ada ka magaya mo, anak ko. Wananang, nakaluto kayo ka din? Ay, nakaluto akon itiin na po. Hanggang sa anak pa'y nagluto iti masida. Uray, ti isang put mo. Anya ka diti kayat mo asida unta, ta iso ti iluto. Agsida talangan iti red egg, nanang. Ay, sige, adamot kamatis dita. Kahit, kumusta mo't nga iti panaglakom? Ay, nagtudo itay Wan nga rod, nanang. Imbaglakit din tada ng tulong kanyak amang ipaunag ka dagiti nakadisplay alako kay Jarwar. Ay, asino mo't daytaan ang tulong kan ka ngay. Amam. Saan, nanang? Umay gumatang, kat nakita ng agdardarasak amang yun nagkadagiti lakok. Ay, mayat ko mga agpaiso. No adda kaduam ija istor mo nga abangam. Kabaulak pay mo't, nanang? Ay, makiasawa ka nga minen Tapno adda katulungam. Kitnay, bakit akon, anak ko? Ni nanang mat. Asino kumangay mo't ipakyasawaak? Ni Darwin. Ay, tsak kayat ni Darwin, nanang. Ay, anya ti saan mo apangayatan kan kwa na. Kahit agpada kayo mo't anigosyantay. Basta, nanang, saan kun nga ibaga ti makagapo no apay asan ko kayat? Gaputan no makitam ija tsyendaan. Kat kanayon anak ka ipron iti nakarugrugay. Kaslakastan nanang. Wen takarnit baboy kat nga rod ti ilaklako da. Saan ta na pagsaritaan ni Darwin, nanang? Domingo ita, nanang. Mapanta makimisa.
Mangrikepak itangag sapay di store ko. Sige, anak ko. Taag palingki tamot laengen kalpasan ti nakimisa ta. Taawanan karga ti ref ta. Sige, nanang. Umuna kayo nga rudan nga agdigos, ta sumarunoak. Ay, umunakan. Tagluto akpay iti itlog apagar mo sa ranta. Siya kung ti agluto, nanang. Umuna kayon nga agdigos. Imbag man, tadi ito iti umayan ni paggatangan, nana, Amelia. Wen barok. Tamo mi amayat dagiti lakom akarnay. Ikan na kami man iti 3 kilo a pork belly. Pilyam dyan napipintas, Uray saan mo ngay baga? Talaga adya napipintas ti itid ko ken ka, Amelia. Kasmat lang iti kinapintas mo. Mabalin ka di, Darwin? Saan mo asang kay baga napintasak? Tamo kunday ta. Ay, si kamot, anak ko. Agsuplada ka manan. Ayos lang, nana. Sanaya ko ni ti kastang style ni Amelia. Ala, darasam kit diti aglako. Mabit lang, tayo supot ko. Ato 3 kilo. Sinurukak na ito. Oh, ato'y matibayad ko. Sobramat day ta. Saan kun nga alaan ti sukli? Mabit lang. Urayan nyo ati sukliyo. Saanan? Tangay ko na sobra at 3 kilo day ito'y. Hi, Amelia. Adaman na ni Ruel. Ay na talaga nagdalos akitaan ti panagbadbado na. Saan akas ka ni Darwin? Apay akit kita naklatan. Mailiw ka kadikanyak. Si Kamat, tila ibagbagam. Anya ti gatangam? Mabalin ka di agatangan ti pusom. Ken numano ti balor na. Si Kamat, saan ko nga ilaklako ti pusok? Itid ko alibre. Nulakit di, tay ayatak tagtarigagay. Ket no ibagak ngay, ngagtarigagayak iti pusom. Sika talaga, day talamang rabrabak ti ammo. Sana ka mang rabrabak, Amelia. Nagayatak ka. Ruel, Kaya't nakadimat, Amelia. Ruel, agayatak matkan ka. Kumusta kang ganyan? Oh, apay nga itakalangag pakita. Siyempre, busy akmat. Anya mo ti pagbisbising Secret. Siguro. Ada boyfriend mo, anya? Natumpungam ganyan. An, mapana ko ni Diyo pagadalan. Kasta ka di. Mabit lang, ato'y ti allowance mo. Thank you, Han. O sige, mapana kon. Agan-anad ka, Han. Asino day dyan? Boyfriend mo? Aguray ka man, Amelia. Nagubingan ka maten ngagbalin a sugar mommy. Ay, tila ibagbagamat. Tultulungan nak dito'y istor ko. Iso atultulungak mat. Rumbang laang atulungan na ka ta boyfriend mo kat nga ron. Saan amasapul apabayadan na titulong na kan ka? Si Kamat, maawatam kumamat ti sitwasyon. Agad-adal pa'y laang ni Ruel. Ay, Amelia aya. Diyan mo ken ka. Ngam no siya. Tipilyak a boyfriend ko kat jay iso timangtad iti kwarta kanyak. Saan kat asya timangtad kan kwa na? Para kan ka, Amelia. Anya na gito Chocolates. Oh, saan na ka di apastrakan? Sige, sumrag ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Thank you. Para anya na gito chocolates. Sagot ko kan ka, Saan ko nga awatan da gito Kaapay man. Kayat ko ama-amuam. Ngadan ka ayan, ayat ko, Darwin. Iso nga isardeng mo kuman, ti agaram kanyak. Anya? Pasensya ka na, Darwin.
Saan mo pa'y mat nga asawa? Saan ka di? Uray saan ko pa'y nga asawa, kayat ko nga isardeng mo ti mga aram kanyak. Sige nga ron. Aging ka nga awan pa'y asawam. Saan to sumardang to'y pusok nga agayat kan ka? Si kalat na ti ipit-pitik ti pusok, Amelia. Kat si dadaan na ka manguray kan ka. Sige. Agpakada akon. Kat awatan ko man na kita at chocolates. Talaga aparakan ka na kita. Hi, Han! Oh, nakasangpot ka gaya man. Wen, nagdiretsuak dito istor mo. Tapno tulungan ka. Ala, agtugaw kalat taditan. Tasya akong ti makamong aglako. Saan ka kadian nabannog, iti pagadalan niyo? Saan to ang mabannog? Gaputa adda ka nga inspirasyon ko. Uray na banugag, numalagip ko nga adda ka itibiyag ko. Kaslama po kaw amin na bannog ko. Bolero ka talaga. Uy, agpaiso ti ibagbaga kanya. Gumatangak man. Ha? Alang nga Rod, aglako kan. Ni, adda gumatang. Anya tigagara yung manang Gina. Saan ko pa'y mata pa nagbabayad iti abang ko dito'y istoryong ababangak. Ada kayat ko nga ibagakan ka, Amelia. Anya day tama ng Gina. Dakala parikod da ito eh. Maala da ito'y papaabangak nga store iti road widening. So apan nagunak, rugyamon ti agsapol iti sabali nga umalisam. Anya, unay mo tan. Sapay, adun ti customer ko iti day ito'y nagsadan ti store ko manang. Ay, awan maramidan tayo, ading ko. Unay mo tan ti kastoy. Han, mapana ko ni Jay pagadalan. Ruel, pasensya kan ngam awan pa'y maitad ko akwarta kan ka. Papanahon da kun ditoy. Gaputada mapasama ka no arudway dining. Anya? Kasanuak nga roditan? Dumawat ka pailangan ka dagiti dadakkel mo Nagmalas maten. Anya nga rod ti maramidak ngay. Sige nga ron, mapana ko ni Jay pagadalan. Pasensya ka lakuman ha. Manipod awan maititid ko ka ni Ruel. San matan nga umay dito istor. Di na pa'y sungsong batan titex kan awag ko. Gapo ka di tawanan maitid ko a kwarta. No kasta. Ti kwarta klaang tinapatagkan ko ana. Saan pa ilang aday ti panunutak ita? Tikit di pa nagbirok ko iti maabangak a pwesto ti aramidak. Damag kong agbirbiro kay ti maabanga mapwesto, Amelia. Wan nga Rod, amangan no adamom. No store, awan amok. Ngam, adda ba kanti nga istol ija abay mi? Mabalin mo mati aglako iti karne no kayat mo. Di, agbalin ako, nakakompetensyam. Sus, anya ko ma. Pagraranudan ti grasya ako nada. Ado mati aggatang? Saan ka madanagan? Ta isuro ka. Ijay matlangan pagang angkatak iti karne ti baboy ti pagangkatam iti ilakom. Sige man nga Rod, padasak maman. Anya, manipod saan mo nga ik-ikan iti kwarta? Saan matan nga pakpakita? Kasta nga Rod. No kasta, tila ang kwartam ti ay-ayatan na. Kasta nga Rod, Edna. Nagpuskol matan ti rupa na. Nagpintas ka. Ngam aramidan na ka, sugar mommy. Santa na pagsaritaan day dya lalaki. Gumatang kakit din iti lakok a karne. O sige, ikanak nga rod iti may sa kilo laang. Amelia, dito'y gaya man ti pwestom. Ruel? Apay asan mo nga imbagbaga na imalis ka gaya man dito'y. Sikatisan nga grip reply ka dagiti text ko, Ruel.
Noin bagam ko mga dapwestong ditoy, di mayak ko ma. Gaputasan mo mataripreplyan dagiti text ko. Iso asaan kun ngayon bagbagakan ka. Ayun gayam. Iso ni Darwin. Iso itantikayan ayat ko. Ni, Ay, anya ka Darwin, iso ni Ruel. Text ko. Ngam ita, si kanti ay ayatak. Kastagayam. Maragsakan na kamakam-umukan ka, Darwin. O sige, mapanak pa, Amelia. Panawan kayo, pay. Saan ka kadi agumatang, pare? Saanin? Intun maminsan tulangan. Saan lang ang ruda na kayat? Aramatan nakpay matap nagselos ti ex mo. Saan ka nga aramatan anya? Saan ko apagselselosan ti ex ko? Apay, saan mo akayat dyan na ibagak? Imbag kumamat ano agpayso. Agpayso day jay, Darwin. Iti binigat ang makadkadwa ka nga aglaklakoy dyan palengke. Nakita no kasano ti kinasayat mo a tao. Kat di ta nagbabawiak. No apay asaan ko ang nakita adagos dagita kinasingpat mo. No kasta, agayat kan kanyak. Uwan, saan ka di akinunam nga daka lang mat amangururay kanyak? Uno, saan ka din nga ayatan? Aging gaita, si kalat na ti ipit-pitik to'y pusok, Amelia. Kat agyamanak, gaputan na sursurunak matan nga ayatan. Saan ka amadanagan? Ayatan ka itinapuno. Saan kanto nga agbabawi ang makiayan ayat kanyak? Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Ruel ije pwestok, Mr. Lonely. Katita, naragsakak itidan na ni Darwin. Iso tinakariknaak iti panagayat. Iso nga imanugot akoen, amakikalay sa kinkwana. Tuy pagayam mo, Amelia. Agyaman pagam Amelia iti dito apakasarita swerte ka, gaputa na amo madagos ti pudno nga ugali ni Ruel. God is good. Gaputa saan naka binaybayan, ana isagmak iti lalaki, asaan ama ikari ken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Amelia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.